Family ya Eric Muiruri matigitwo na kieha na maithori thutha wa mwana wao gute muoyo wake kumana na nguraro ya rithathi iria hurirwo ni afitha umwe wa borithi mwena wa Githurai 44 guku kaunti-ini ya Nairobi. Nene thimu ndahurirwo ndari thabari ngiuka ri ngirwo wi haraihu mam ngimwira ende haraihu we kuwithi ndithika tahiuha Ngai tondu ndiona Eriki ni ta shutwo na thigari tirenda tukuhiririe hau ni maratwika atia ni maratu. Nyina wa Muiruri augite ati ahurirwo rithathi ari wira-ini wake wa urangiri kuria eteirwo maabitha a borithi thutha wa ngarari gatagati-ini gake na munene wa kirabu kwiyumiria. Ucio ni aranjirie na thimu ni ndiametaga ni kurwa twarwaga ni aretikira ni marwaga ndiamwitaga moke mamushuti ndamwiraga moke mamunyite. Oho niongereire ati mageria make ma kwandikithia riboti ceceni-ini ya borithi ni mahurite ihiga. Ndacoka kibo ku Githurai kuhoya OB ya mwana na yakwa uguo ndahurirwo thigari icio cianjire citingithitanga thigari wenzao thie ngethe kihoto iguru twathie Kasarani ni kuo turatithia tuhiuritio gutiri undu maratwekeire. Nayo family ya Maureen Nduku norio nake wateire muoyo wake thutha wa kuhurwo rithathi ni maabitha a borithi mwena wa Gikomba ni yugite ati ndagitari wa guthurima mwiri ni ekirite mukonde ati Maureen ahurukire kumana na kuhurwo rithathi. Daktari ametupatia ripoti na amethibitisha ya kwamba ukweli Maureen alipigwa risasi. Ile kitu ilimuua risasi. Tofauti ile imekuja tu kidogo tu ya kwamba kulingana na sisi ile kitu kila mtu alikuwa anajua ni kwamba risasi ilipigwa kutoka nyuma, lakini uchunguzi wa daktari umeonyesha ya kwamba risasi ilipigwa kutoka mbele na ikatokea nyuma. Leo family cicioritie ruhonge rwa guthuthuria migendere ya maabitha a borithi rwa IPOA gutacukiria maabitha aria matabanirie ciiko ici makinya niguo ciana ciao cione kihoto. Pray and we urge the government to intervene for those people who are responsible to be accountable for what happened. Riu ni kyo ndahoya tu haki ya mwana wakwa yonekane thigari icio inyitwo niguo acio ange merute na mundu tocio kurathaga mundu hatari gitumi. Kiuria kinene riu ari ni hahega kuri Mukenya na angiurira moko-ini mao. Ngiribotera Inooro TV Njita Wanjiku Wairungu.